后要知道拜拜要慢一点，我怕是吃不完。煮多一点。哦，这样不好意思，我不知道，真的。还好有蚂蚱。对呀，可以吃蚂蚱，不应该要吃完了，血糖会高。吃了没？对啊，还有你的地方在这里。你这样很会配哈，所有绿又紫色，对没刀啊，人家都不能辣，你不能吃辣哦。你夏天要吃一点点辣。我们都不你看那个热带国家为什么都吃辣，就是对身体还不错。因为是漂亮的小姐不吃辣，是不是？哪有是这样子讲？对，拿个汤。你要不要辣椒？不要那个辣椒脏到猪肉。那你的自己都没有。嗯。要怎么样？拿到刚刚那一个。厨房。厨房，刚刚拿去一个，还要加上这个。啊。那个鸡蛋用小火都一定滚，什么那个鸡肉也滚，感觉都不用大火，太呛了的。Ini cuacanya panas banget ya. Pagi sibuk banget ya. Nah, halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayo, semangat. Nah, hari ini tuh hari sembahyangan Bacang, teman-teman. Tuanguci, hari Bacang. Yaitu musim panas, hari pertama itu benar-benar datang. Ini nyonyaku, ada yang pulang, teman-teman. Anak lanang balik. Di sini nyonyaku masak ungkep telur. Nah, kuah ayam ya, sama rebung. Nah, ini terong wajib ya, teman-teman. Kita ngerebus terong sama kacang panjang. Kita mau ngoseng ayam, teman-teman. 等一下他不要吃。我的意思要不要喝大一点？那个水比较没有。这样可以了，不要。这样可以的。不要抡一点。不用。放这里啊。这一个菜了，香香的。为什么出来？我现在炸鸡肉一下。对。用昨天的油，炸香菇的油那个可以。可以呀，不要。我要关掉下来了，我要洗一下。真的关掉吗？还没掉哎，还没掉哎。no，真的我。Nah, anak nyonya aku laki-laki pulang, tapi sekolah ya teman-teman. Jadi anak laki-laki nyonya saya itu ikut istrinya menjadi seorang Kristen, teman-teman. Kalau nyonya aku agamanya tetap sama, agama Hindu-Buddha kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi walaupun kita berbeda agama, tapi saling menghormati, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nyonya aku adalah seseorang yang teramat sangat taat akan agama nih.
anak laki-laki juga taat pada agamanya sendiri, dan saya pun juga punya agama sendiri seperti itu. Ini kita menggoreng ayam ya.我什么都学老师看，糖水也是要吃。我什么都学太太，我的太太说不相信。没有了，我刚刚拿那个。哎，小心哦，不能在那边哦。这个太太开的，看全部都是会丢下去的。应该是给他这样，不是聪明吗？水不会掉在一大堆地方吗？老人家等一下跌倒。刚刚有没有放水下去？还没，还没。有了，有啊。有放水了，不要焖太久。不要太烂。等一下有可能有香菇的味道。昨天我用炸香菇，等一下要不要姜？老姜？老姜哦，不要好了，用清清来吃就好了。哦，那个我泡了，不要那么多。要哦，越多越香哦。昨天我买100块回来。没有坏掉了。啊，那昨天才买那么新鲜，那会坏掉？对对对，它是软软而已。啊，对，对。做错了，要处罚你。不是故意了，真的了。如果肉不要太干，如果鸡皮要久一点，肉可以捞起来。看一下嘛。哦，还没。它出来油，如果我们炸鸡肉，它出来油。炸鸡皮这个又出了一堆。那屁股很肥啊。哎呀，为什么吃呢？这个对身体不好哎。不会啊。我们如果在印尼讲话不太好，小朋友那个讲话不准这样。阿妈阿公是教他吃这个东西，他不会讲那个教他吃这个。都要捞起来一下。等一下，怎么样？还没有好。全部要干一点。要干一点，干一点要炒起来才好吃。不用烧那么久。要照什么？我下去要切一切。鸡蛋刚才也说了，但是它又没有入味而已啊。有的人不喜欢吃入味。哦，我们的姐姐都喜欢入味。啊，他吃重口味。我不喜欢它。太太不喜欢重口味。太太有时候如果不，等一下炒大也不好吃啊。好了，我知道，可以的啦。可以啦。是滚蛋又流鼻水。没有滚，骗我老板，我不要。Nah, ini masukkan ya. 酱油丢下去，这个酱油好吃，不用盐巴，不用烫，对对。味，哦，酱油一大堆。不会。哎，马烧了，小心啊！冲一点点水。冷冻好厉害。
么快就有那个，很快的。他也用湿的毛巾给我洗。哦，帮我拿一个小，你就大火开下来炒一炒。好了，关掉这样。对，哦，不要给它焖一下。不用了。一定熟了的。这看而已啦，硬邦邦有没有？对。你尝看看。好吃好吃。Nah ini matang ya. Ini ayam teman-teman. Ayam yang dimasak kecap cuma digoreng gampang. Oh, 这个厨房一个屁股。这个叉子姜的味，那个如果那个姜啊，哦，阿妹好喜欢吃。香到阿妹啊！他就是喜欢吃那个这个姜。嫩姜。我昨天买那些100块。100块。Boleh yuren, masya Allah. Aduh. 这个放后面。这个放前面。是了歪歪还在用。聪明的老人家是拿这个。没了，我要丢掉。聪明的老人家是拿这样。这个是丢掉噻。你尝看看，昨天做的。Iren ipan lah,不要那么多了，大家吃一下。不要那么多，脏，不要那么多。timun ya，好吃吗？哦，好吃，比较不会很硬，对不对？真正不会那么咸。它的馅好吃，真正有小黄瓜的味道。也，本来阿公说要骗老人家，开机一盒包，一盒包好吃的那个，它的汁很小，它的肉很饱很厚的。还有你会不会截图？你帮我截图啦。我截图也不会，教一下。什么都也不会。4张截图，截出来，截图，这个是，截图。好了啊。那我要传出去的，按这个。对，好了，可以。快点拿起来。好，口感，对，不会这么煮。你那个太淡一点好吃。我们去外面那个餐厅吃哈，都好烂。下去炸，那下去炸都给我很困难呢。什么都有口感的，没有口感也不好吃。怎么样？可以吗？你看看啊，你看这个颜色的有没有烂啊？这个颜色不一样啊。看。哦，现在我虾仁关掉没有关系。这意思，这样可以。这个是mbokku ya, mbokku tuh pintar masak pokoknya, perfeksionis. Ini tuh terong sama kacang panjang. Beautiful, cantik ya mbokku. Halo, 我洗这个要炒那个虾仁呢。我吃一下好不好？不好意思，那个要放后面，这个放前面。那个后面盘子不会太大，等一下一般都是这样。点汤。怎么一定放一点汤？我用这个给我弄那个桂笋汤。哦，不要贴完。不用了。我对笋汤也在桌上啊，可以拿桌上，在这里。Nah, ini bawang putih sama cabai ya.
Nah, hari ini nanti yang makan sedikit teman-teman. Soalnya anak perempuan sama menantu laki-laki ke rumah mbok ini. 它加盐巴都好吃的的，那看，那么大，全部都摸，这，要拿一根全部摸。就这样了会吃，这样了。那个抽油烟机不要开吗？好少一点啊。虾子好像不香，不好吃，放太久，放太久。放危险。没有，我虾子不行。对啊，可是芦笋跑水怎么样又咸？忘记了，没有办法了，随便。稍微今天都好吃了。两个这样子。我现在好喜欢。我这还加酱油，乱来。要漂亮不用加酱油，一点点加。比较香。有多多的味道。小只的。老婆，那条件买小的，怎么样喜欢大的？Bismillah。好吃。加味精这么好吃，对不对？味精很重要。おいしいおいしい。おいしいおいしい。但是这个放太久，它比较没有 QQ， 它软这样的意思啦，对不对？啊，无比啊。没有口感的。那天买的那个比较好吃。比较 QQ， 我们赶快做比较 QQ。对啦，叫你说要吃要煮，你都不要煮。来，我都没有讲。我说，那个虾子的东西哈，不怕多，因为哈，几个人吃就完了。对呀。虾仁是要吃的时候再买，不是下去1个月要吃再买，那个不对，它会爆，会软，新鲜最好吃。如果头丢不会，对不对？头丢放没minyak ya。Tambahin garam. Nah, kita goreng bawal putih ya. Seperti ini. Kecil teman-teman. Hari ini sembahyangannya kecil lah ya. Salah. Sẽ có hành trình là chú liang bể rồi. Sẽ thế cho phải à? Con xe à? Con xe. Sao mỏ? Theo cần. Thái sao? 来，太太没有讲。对呀，拜以后要知道拜要。要慢一点，我怕是吃不完。煮多一点。哦，这样不好意思，我不知道，真的。还好有蚂蚱。对呀，可以吃蚂蚱，不应该要吃完呢，血糖会高。了没？这个拜好。对了，还有你的地方在这里。Dapur juga sembahyangan ya.
肉松要收起来吗？肉粽，要不要先冰？粽子啊，这要有啦，菜真多呢。妈妈粽子要不要先冰？啊，要不要先冰？要啊要。这两种哦。那你要冰哪里？好， Oh, iren ihe zeyang, jang pizza hao. Liang ka ren ya? 对呀。 Oh, lah wan do ai bu lai. 哎，辣椒，还有辣椒拿出来给他们弄。谁要吃辣椒？一点点，还有咸吧。哦，这样子看起来那个颜色出来，你这样很会配哈。所有绿又紫色。对啊，对啊，没有被刀啊，人家刀呢。对对，吃猪肉猪肉。哦，猪肉猪肉，你爱别刀啊。沾一下酱，沾一下酱，会很辣吗？不会不会，应该你可以接受了。它很辣，要不要拿鸡蛋一个？那阿妹不要，阿妹不要，阿妹一个蛋。真的很辣，我不骗你。对，拿一个鸡蛋。很辣吗？你不能吃辣哦。你夏天要吃一点点我辣。懂，我糖我们都不你看那个热带国家为什么都吃辣？就是对身体还不错。因为是漂亮的小姐不吃辣，是不是？哪有是这样子讲？乱讲话。而且沈浩也不吃辣啊。东方一老板娘。他有时候会的。啊，对了。还有叫什么？孙子孙子。哇，你蛮爱讲。我这样够了。这个猪肝不要吃。猪肝啊，昨天有出了啊。对啊，要拿一块啊，试看看。要拿2块要吃看看啊。一块肉肉。哪个锅卤豆腐好吃啊？有没有拿？你卤的豆腐啊？对呀。好了，那多拿一块。对呀。 2块他讲。啊，神啊，我目睭配过，拢无看人家。孙子汤没有办法包起来，对对。有了。有啊。拿完了。这个可以包，这个蛮好用的。对对，拿个汤。然后呢，等水美女光第一次看到丽华姐的儿子。哪个地方比较不安全？我说看到弟弟啊。哪个是？这个怎么不安全？哦，好了啊，这样好了啊，太慢了。吹超了啦！哦，超了啦。无个呢。也变啦啦。是在你哪哈？好啦，啊，等你去烤我底啊。那边呢？汤。这个了。不看啦。汤在这里。那个塑胶。哦，橡皮筋。我那边有。橡皮筋。这里也很多啊。这里。不用啦，一条就好了啦。哦，这个放这边比较安全了。不对，这个放下面。本来我的意思也这样。你。哎，因为要拿另外的。不用啦。不要啊，没有关系，我们有很多哎。这样比较好提啊。哎。那个汤用那个提吧。哦，也可以了，那个肉没有热。这个下面。不，这个这样提，我汤放这里，这样比较平衡。汤放在这里。这里。我这个都没有力气。把那汤放那里。对呀。应该是要放这里啊。汤放那里，这个放这里。没有看到了。这个毛巾可以。本来就没有看到。我看一下。哇，哦，可以。好，拜拜拜。拜。应该是吃饭一下再洗脸，对不对？不是这样吗？那我不知道保温是在哪里，要按下去。我是这样而已。哦，我看我都不知道这个，什么都不知道了。好的，谢谢。那就好了，不能跳。不用。Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini anak Ayus pada makan semua ya. Sekarang waktuku makan. Bismillah. Ni 要不要辣椒？不要那个辣椒脏到猪肉。那你的自己都没有。
Ini tuh rasa alami makanan ya teman-teman, enak. Gurihnya ayam ini gurih banget teman-teman, Masya Allah, enak ya. Jadi alami rasa ayam kampungnya sendiri enak. Wah. Oh. Oh, Masya Allah. Gurih teman-teman. Enak banget pokoknya. Rasanya tuh alami, nggak ada sambal-sambelan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nasinya pulen, sayur-sayuran ini alami enaknya. Karena dia organik ya. Dia itu karena digoreng garing alot ya teman-teman. Tapi alotnya pitik kampung tuh enak. Bismillah. Mantu mbokku tuh makan dikit banget teman-teman. Sama nyonyaku tuh ditaruh di mangkok, taruh kayak gitu. Lama banget nggak dimakan-makan. Setelah mbokku pergi, dibungkus katanya mau dibawa pulang. Soalnya beliau tuh biasa banget makan sedikit.
karena lapar teman-teman. Dari pagi itu bangun tidur langsung das des das des sat set sat set, pokoknya gayan cerah karo-karuan. Karena asupan saya kurang teman-teman, makan kayak gitu nggak kenyang, aku nambah tahu. Aku tuh kalau nasi itu harus ketemu sambal baru selera ya. Kalau nggak ketemu nasi sambal kurang selera. Ini tahu yang saya masak kemarin. Jadi dia itu ada kecapnya, mengandung micin, gula garam, oh enak banget teman-teman. Ada jahe gorengnya sama jamur hyoko.